wangena umgwaqo beqonde eMawasa. Incwadi umalume yakhe uyifake ngapi? Ngaphansi kwama-cities emoto. Kuthi umalume wayekwabotshwa wavalelwe eManama wamkarabha sibili kulezinyaka. So babemazi bahwathi incwadi. So incwadi lezi zazingaki kade? Zazimbili. Why? Kwakulela driver ebhalula ama-freedom fighters isayinela izipra forces ukuthi avume ukuthi imoto iyethatha inyanga. Okay. Zathi uKenneth ofuna kuyethatha inyanga. Bese siba like Kenneth eyisiyenyangeni. uKenneth wayethule inyanga. Udriver sephiwe yakhe. Udriver wayefaka ekwameni yakhe. Bahwatsha babe sebebala. Kodwa bona ubhale izipra forces wathi iroad phakathi eceleni lapha. Most of the times when we talk about the liberation struggle, we talk about the guerrillas themselves, the war vets, those who were fighting, but we forget to mention the network, the people who gave them information, the people who cooked for them. And in the program today, we'll be talking about, the involvement of the youths in the liberation struggle. And my guest is Jekonia Nkata. Jekonia was one of those who were the social media for the guerrillas during that time. They were moving information from one point to the other. But I think also my youth, they also acted as pimps sometimes. So I'll be talking to him today to hear those stories, to hear the backstory for those who were not in the liberation struggle, who were not fighting, what were they doing? Information from one point to the other. Double agents. Behambisa information kuma-guerrilla bephinde beyihambise emakhiweni. Babu Jekonia, welcome to the program. Ngiyabonga Ndebele. Yeah. Asiqalise at the beginning. Uzalelwe ngaphi wena, wakhulela ngaphi? Mina ngazalelwe esigabeni seNsuza ngo-1965. Uthe amakhiwe sethatha amaplazi esusa abantu besa othiwa ama-tribal trust land. Thina sahanjiswa endaweni eJambesi othiwa kuse-Offman. Ususa etwale porta eZambia kweZambezi khona ngale. Ikho bahamba bayastampa khona. Umnyaka ngisakhumbule but between 67 68 khonapho. Ngakhulela khona ngale. Sikhona ngale wasasethuzana noZambezi. Sasibona ama-helicopter sometimes edlula. Ngazi abadala beqoqa sizwe besithi athi ngabantu bakaNkomo. Uyasase ngakwazi abantu bakaNkomo abantu abanjani. Engikukhumbulayo kwelilanga sathi sithi inhlanzi emfuleni sisehlathwazi Zambezi. Safica kubeke izinto lani ama-kitbag ezingwane. Yazilabanye asahle zabaleka. Sabuyela emakhaya. Ngokuhamba kwesikhathi kwazozwakala kuthiwa kulamakhiwa amakhiwa nambona babesezinto ze-farming okuthiwa nguMazengi. Kodwa bathunjiwe ngama-freedom fighters behamba ngemota. Kwathi imota khona ngazi beyadalishwa something somewhere like eKazangula. Umkhiwa khona okuthiwa nguMazengi. Ngisakhumbula kuhle. Kuthi kwaba ngo-25 26 ngoba nawe sesisuka mina ngo-76 sengisiya eGwanda. Lapho engakhulela khona ngaze ngafika lamhlanje. Kufikeni eGwanda ngale uqala siubona ama-freedom fighters sasilusile nje inkomo. Sabe sibabona behamba nxa umuntu at a distance egaxe umbhobho ibhanti ompopulana. Sasibonana umuntu othwele ikatari. Kwakulabanye nje babetshaya amakatari khona sabe sicabanga ukuthi yibo sabagijimela. Sesiyafika eduze abantu umuntu intshile. Safunga ufreezer sama azange basikhulumise baqhubeka behamba. Sahlala ngase ngenile isikolo khonapho around 27 ngase isikolo 78. Isikolo zawo sezivalwa. Savala isikolo normal closure yama-terms. Kuthe sokumele sivule isikolo kuthiwa eMakokwe. Ikwesafica kule ncwadi ukuthi isikolo asisasebenzi. Umuntu onke abuyele emakhaya
ungasabi lo muntu ozabonakala esiza esikolo. Ngalezo sikhathi okwathathwa abantu eManama, I can't remember the year, but 1989 khonapho sezothiwa abantwana be-boarding school eManama bathethwe bahambile empini. Kuthe kunjalo ngokuvalwa kwesikolo sasingasela into yokwenza. Abanye ngangikhule labo abantu njengabo Dobson labo Roy baphumelela labo ukuthi bahambe becross bengene eBotswana ngoba thina eGwanda ngale kaFusi siseduze leborder eBotswana. Abantu babehamba. Mina engikhulele khona komalume kwawumuzi omkhulu owulezinto eziningi. Xa sikubona abantu bebuya kuthiwa bayechapha beqhutshwa ngama-freedom fighters nxa ukuthi umumo ongamanga kuhle ebhoda itshaje ngalini bathatha abantu labana babafake ngemizi uthi ngabantwana bakhonapho. Thina njengoba nje isitumuzu engihlala kiwo wawumuzi omkhulu kwakubuyiswa ngcenye abantu 5-6 sihlale labo kusakhangelwa umumo phambili ngale ukuthi kuyahambeka yini ukuze ukuthi beyicross. Kungavele kubonakala sokungacrosseka bayebuya even ebusuku midnight babathathe. But ngaleso sikhathi amagerila ayemalutshwana ayibonakala sisizwa ukuthi bathi kade bela mhlawumbe even bebisa bona abo bantu sasingababoni sasifuna abantu sebegcwele esigabeni sebedeploya ngemizi. Babebuya sibantu bebaningi abanye befika bedlula nxa ukuthi umumo phambili uyavuma kodwa nxa ungavumi bakale bahlale esigabeni bezothathwa later. Wahamba lesikhathi sesibuza amagerila ukuthi i-frequency yabo singani iya increase ukuthi babonakalela. Ngikhumbula kwenye indawo ekaFusi kwakule party ama-night party nayisenziwa ukuthi abantu belale bejayiva nje. Bathi bebhizi abantu besabhizi kukholiswa ephathini bafikelwa iradio yahle yacitshwa. Omunye wakhwela phezu kwethebuli wathi hayi lokho ephathi sokuphelile line up. Bahamba labo sibili babachaphisa eCharge bangena eBotswana. Kwaqhubeka such activities ukuthi abantu babedlula besiyechapha. Beginning of 79 inamba yama-freedom fighters yayisilokhu increase. Le mpompo sasingaze siyizwe lapho but 79 sifike sakwazi ukuyizwa khona early 79 zakhala kwenye indawo othiwa kusekaFusi koManuka. Thina sasikwenza yama ngase sikuyi ukuthi lapho umalume wami engihlala laye nguchair we-youth uKenneth Ndlovu, usecretary kwakunguJacob Ncube, organizing secretary kwakunguHabusi Kiwa Nari, then treasurer kwawulo Opha Ncube, uvice chair bonani kwangujileni Mlilo. Lamanye thina sasingama-community members wabela sesibancane. So esasikutshelwa ukuthi kumele sikwenze ngathi main task yethu kwamele ukuthi sihlale sisazi ukuthi uba neighboring villages kumi njani. Nxa amagerila ekhona ngale we should know ukuthi lamhla basendaweni enje. Labo labana sasicoordinate each village ayisiba le structure ukuthi nxa amagerila zifika kwenye village they notify neighboring villages ukuthi lamhla ubhuti bangapha. Isizathu kuyikuthi nxa amakhiwo efika ngapha we clearly know where to relay information. So amathuba ukuthi ba-attackwe very minimal. So that's if babe amakhiwo laliwabonile because babe ngathi ayambush phela lani lingawabona. Yeah, kuyenzakala njengoba laba bengabantu besebenza intelligence but ngaphandle nxa ama-situations ayengayenzeka nxa kuthengisiwe ukuthi basendaweni enje labo abantu bebuya bele-target bekwazi endaweni enje kodwa nxa kwama-patrols obviously they have to be visible. Yikho kwakunjalo sasi-relay information sebenzisa amabhasikili lokugada amadonki you know utanto egada amadonki abotshwa nisabe ngu-2 abe ama-means of transport egijima
So information yayi-relay very effective. So lalibhala incwadi kumbe kwakuyi-word of mouth? Word of mouth. So sasimeka sure ukuthi we know ukuthi ema-neighboring villages kumi njani. Nxa befikile ama-guerrilla abafikele kwaNcima abuya kwi-group of 10 bafikele one village umuzi. So kumele izakhamuzi zonke zibe kwazi ukuthi sokumi njani esigabeni. Bese ukuthi nxa kukhona okuvelayo they know where to relay information. So manje i-committee le kwakungenzakalini phakathi kwe-committee lapho kwelomuntu esesebenza nama-keyword things information? Kwethu i-committee azange sibe layo but mina into ababethengisa abantu abadala laba bavele bento abaziphiwayo. Ngiyakhumbula ukhona omunye ubaba womoyo azonkambi ibizo lakhe la waziwe umuntu othengisayo wabulawa. But wayethengisa yini phela kwesinye isikhathi mina sengikunanzelele doing this research ukuthi esigabeni wawusithi ungaba lesitolo kumbe ube le something ongani wenza ngcono nje kulabanye sokusibala into zamajealous uthiwa uyathengisa. Uthi kwesiqiniseko esicacile sibili mina ngake ngitsho but okwakusenzeka ukuthi ababengathengisa abalezitolo they were very supportive. Baba belethe igwayi labo bhuti lokunye nje izinto ezabe zidingakala kodwa owayethengisa wayengalethi yibo labana ukuthi maybe kwahanje kusiye rate wezitolo zawo. So undoda lo wabulawayo la kwakuthiwa uyenze wayethengise njani? Isitolo sakhe ansizwe asasikhumbule kuhle kodwa nxa babekhuluma ngani babethi nxa kusenzakala izinto esigabeni ngoba oyenzakalayo. There was a popular guerrilla othiwa uMduvani, his real name, but waye operator eZumagedleni. Umuzi wakhe ngiwo watshiswa. So ukutshiswa komuzi wakhe ngokuthi usempini kwayukuthi ukhona oreportile esigabeni ukuthi omunye umuntu ohlupha esigabeni la kuma-guerrillas was one of the prominent ones uzalwa lapha. Umuzi watshiswa sibili abazali babaleka bagcina sebeseBotswana. Then omunye ngumaziyo owabulawayo wadonsa imoto yamasotsha ngetractor yakhe ukuthi was it voluntary? But I think sometimes ama-guerrillas were not fair because nxa wayedonsa imoto yamasotsha ngetractor, do you think ukuthi wena ule tractor amasotsha ebuya wena uthi donsa imoto ungayala? Because amasotsha ayambulala phela. Yeah, in a war situation and ngokubona kwami kulabanye abantu abasiba unfortunate. Yeah. Abanye they deserved it, abanye they did not. Wazobuya omunye futhi wayeyisihlobo sethu la wabulawa sibini lo wadutshulwa ntambama wama-7 awuzumphophokhala. Kwakuthiwa wenzeni? La kwathi uyathatha information eyihambise emasotsheni. Ngiyazi 3 sibabulawayo. With the advantage of hindsight sikhulile sokunanzelela okunye ude, do you think ezinye izinto laphana abantu nje babephonga ukubulala amahara nje? Abanye ikonsider abanye they deserved it, abanye they did not. As ama-youth you contributed to that because yini lalitshela ubhuti ukuthi hawu bani uyathengisa nxa lingancithi izwithi bese sithi ubani uyathengisa. Laba ababulawayo bantu babengekho ku-village yethu yikho angila information eqinileyo kodwa lo onto wayesihlobo laye esinye isigaba phesheya komfula othiwa ngukafusi ngale lo sasisizwe ama-movements akhe ukuthi lo omunye umdala sezukuthi wadonsa i-tractor iphuma nge-tractor yakhe but ukuthi wayele kunye wayekwenza apart from that. Yeah, because for ama-guerrillas it was unfair because amasotsha angabharelwa lapha bekubize bethi ubuzodonsa uzayala uthini? Kwakuzima but kunanzelelayo futhi ngesikhathi sona leso impi yayingakavuthwa ebantwini ukuthi what's really happening. Yeah.
maybe abanye babecabanga ukuthi they are doing the right thing, abanye maybe kulama incentives, you never know. But ngokuhamba kwesikhathi impilo ngoba sasihlaliswa siphothisayizwa sifundiswa lokhu lalokhu ngama-guerrillas kwesikhathi sasitambama kuhlangane usuku sifundiswa ukuthi i-structure kumele sihambe kanje lina kumele lenze lokhu kumele kube yilokhu kumele kube yilokhu. But come 79 hayi kwasekuclear ukuthi kuyenzakalani. Lama strategies ama supportive strategies hayi lokho ejiya sibili ngoba i-ammunition yayisingena through Botswana. Kwasiba le relay yezinqola ukuthi inqola izasuka sithi isuke ePlum ithwele inhlamvu ifike izijiye emaroli. Naye ijiye emaroli ibuyele lapho evele khona. Ukuthi sizasala zisiya ngaphi wena yale inqola ebuyelazo umuntu obuyelazo uyafika e-offroad ahambe. Inqola yabe ivele isi-ready but ibu-hiding. Nalwane ubuyela isala zithathwa zifakwe yini ukuthi lwana nxa wayengabanjwa wayezafika abatshengisa isayiti ukuthi ngizitshela ukuthi ziye ngaphi kasakwazi. Sasezingena sibili through that channel usebenzisa inqola. So wena amagerilo wakhumbulayo wa-operator lawo owalali interactor lawo ngoba oqala ngelwana into ngumdubane Magedleni watshiswa lo muzi wangiwo kwazobuya uMayefu wayesengamani ukhulile nje umdala omfu kodwa engelandevu kodwa ekhawunti umuntu omdala. Kwazobuya uZwini Opisa wayejala ugqoka ingwane yesikhumba sangesekhanka like but wawungani uthiwa ngulamadlozi ngomyela umuntu ayiphopula. Kuzobuya uLove Mo la uLove Mo was more popular ngike ngambona after impi sahlangana sa communicate ozongibona thanda ko okay lapha. Kuzobuya oMakwesha Howard labo Knox uNox ngoba lo story esithile nxa umuvuma sizafika kuko. Kuzobuya quite a number odila 79 kwambuza sesiqala ukubona labanye abantu ababesuke sikhangile besiye empini esibaziyo sabona 3 or 4 sibile abantu asivele sibazi ukuthi alona nguzibani wakubani lona nguzibani wakubani. Lamathuba okuthengisa ayesesiwama lutshwana ngabantu abasesazi ukuthi yakufela. Anyawubona into yokuthengisa leyo ayibhiliva sibili ukuthi alali busy. So ukwakhuluma ngondoda okumele capture lapha awunje ukuthi ukuhamba njani. Right. Undoda lo wagula. Uthe egulile nxa sasibamba kuhle story. Welatshwa ngenye inyanga okuthiwa kuseMawaza. Ukuthi welatshwa ngoba ngconywana kwaphinde kwavuka okwakumhlupha engela siqiniseke ukuthi what was it exactly. But basically wayegula. So iline nesahlala ke okuthiwa kuseNdungwane. Yayikhatshana lema main roads. So yayi kwesikhathi isetshezi beyithanda ukuyisebenzisa ezama gathering points. So undoda lo uthe segulile bafika la kuthi it was arranged ukuthi you gathering point of that particular day. Kule group yafika kuseni around 7-8 bebaningi kwazofika abanye ababelayo. Kuthe kunjalo base cabanga ukuthi inyanga yethu iyasinceda kundoda lese eseMawaza awungamithi it's 4 or 5 kilometers. Base bebhala incwadi amadoda lawo bebhalela inyanga liyana ukuthi ubuya ngapha lamathuluzi akho uzosincedisa omunye wethu. But uthi kuhanjwe ngebhasili wakukhatshana kulondoda wayele role yayithwala imbuzi bese okuthiwa imbuzi zamazongo leziyana izothengiswa eTown. Base bebhalela undoda lona incwadi othiwa nguNyathi ukuthi hamba eMawaza uyethathana inyanga endaweni enje. So incwadi zase ziphiwa umalume Kenneth wakati malume wakho ngiyani incwadi ngaphi incwadi wakati ibhasili wagijima kulwana undoda we-truck ngafuka nje ibhasi khona bangena erolini sebeyi kungumalume lo driver we-truck
wangena umgwaqo beqonde eMawazi. Incwadi umalume yakhe uyifake ngaphi ngaphansi kwama-seat emoto. Kuthi umalume wayekwabotshwa wavalelwe eManama wamkarabha sibili kulezinyanga. So babemazi amakhiwa bathe bephakathi komango beserolini besiyalanda inyanga bafika amakhiwa ephakile kwakulezi mota amaphuma 3 babe bebamisa. Bathe bebona umalume uKenneth bahle bam-identify bathi uKenneth yakwazi wena ukuhambela into zempi. Base beqala ukuba search udrive yakhe incwadi wayefake ngapha eqomeni sehhovisi bahwathi incwadi. So incwadi lezi zazingaki kade? Zazimbili. Why? Kwakuleka driver ebhalwe ama-freedom fighters isayinelwa yi-Zebra Forces ukuthi avume ukuthi imoto iyethatha inyanga. Okay. Zathi uKenneth ofuna ukuyothatha inyanga. Bese siba Kenneth yayisiyenyangeni. uKenneth wayethule inyanga. Udriver sephiwe yakhe. Udriver wayefake ekhwameni yakhe. Bahwatsha babe sebebala. Bathi bona kubhale Zebra Forces wathi iroad phakathi eceleni lapha. Base kayise ukudinga babeyibona leyana ebhalwe lenyanga futhi. Uya lama-tools akho kwathi bathi lapha sokumnandi. Umuntu osedingela inyanga ukuthi ivelo siyembamba. Babe bethatha ibhatshi le-camouflage begqokisa umalume uKenneth. Bengena emaphumeni. Sasambe besitshengisa lapho bachiye khona. Babuya bathe sefika ku-neighboring village ekuthiwa eMakokwe komlilo baphaka. Bathi ngasi suka la asifuna ukubonakala. Sifuna sesiyethusha ku-site. Kuthi laba baseberead ukuthi abantu laba ba-relay information. Singabonakala simtholi umuntu lo. But kwakunzima ukuthi ayenze njalo aphuma kuyethutsha. Wayesecabanga ukuthi laphana ku-village lana uchairman olaphana wayesanda ukuthutha emzini omkhulu wangiwe esemshasheni. Othiwa ngu-Akim Mlilo. Wabese siyathutsha labo ngaphi? Emshasheni ku-Akim Mlilo. Badlula. U-Akim wahle wabona uKenneth nangu lamakhiwa. Anti njengoba njilo phambilini laphana ukuthi each village yayikwazi ukuthi ku-village enje kuyenzakalani. Bathe bedlula u-Akim wahle wa-asayina umuntu ama-asayinayo ngebhasikili. Wagijima azofika eNdungwane. Wathi uKenneth uyeza lamabhunu. Akusaqondanga. Right. Kwathi abantu bonke waphume elayinini. Bathatha lwana bamfaka ebhasikilini ogulayo. Bangena iganga southwards towards iChashi. Right. Uma uKenneth ababhodisa amakhiwa buying time ukuthi information izofika ngale. Yeah. Bathe bengena i-village bayengenela ku-northern side. Kwakulotshwala kulotshwala khonapho. And you know abantu etshwaleni vele ama-voices they are high. Yeah. Wase besizwa umsindo. Bathi asambeni la siboneni ukuthi kulani. Njengoba nje ukuthi it seems we-gathering day mhlawumbe kwakulenye igroup eyayisanda ukungena emzini lo lotshwala. Omunye wayehlezi ebhareni njengoba ndihlezi. And you know ibhara is shaped like this. Yeah. Emelela inkomithi yamanzi. Ukuthi aphiwe amanzi anathi. Kwakusebusika June July inhlahla zabe zingenamahlamvu kodwa wawumuzi osegangani ukuthi esihlahleni. But amaphani amancane angelamahlamvu clear vele. Uthelo ehlezi wathi wabayini nanka amakhiwa. Kade amakhiwa la besebemboni ukuthi bayefuna ukuthi bamchaye la uhlamvu lwangena la lwaphutsha la kwebhara. But wayesesukumile. Bamkhutha. Zakhala khona lapha. Abantu babedakiwe bethatha take cover lala abantu begomela inhlamvu zidlula. Amadodana akwanza uku-escape wonke but wasala iKidbek eleshele ebhazuka. Right, the main group lana lalona ndoda ongalanti sithi abantu baphume elayinini bangena iganga. Kwaba i-advantage ukuthi beyeza ukuthi amakhiwa lana aloKenneth asengaphi asenga. Yeah. Ngwana zakhala ngale. But abantu igroup leyo ngapha babe ngafika 50 or 60. I-main group yayingapha phakathi kwe-village. Abantu sebengenisa iganga sezikhalile phezulu leyo eze-signal ukuthi sebekwazi ibali kathesi. Base yibona ukuthi obviously bazabuya ngaphi bengena phakathi kwemizi.
bashaya uC formation wayengastretcha 500 or more kilometers. Bekhanga ukuthi very obvious iroute abazakuya ngayo yileyi. And it happened to be like that. Right. UKenneth ungaphi? Khonapho zikhala nti uKenneth wabona la sedu or die. Zithe zikhala wabona concentration yokufire. Kwasho ukuthi bachelor khona jikela phansi. Wakijima ibaleka. Uthe ibaleka kwampa hlanga le group la ayisanda ukungena ku village. Yelo uyindoda futhi wayekhulele khona ku village yani ababedlule khona ngalelo mlilo akhe. Bathi kuyenzekala lokana wathi bese zibembajiwe bathi baleka. Labana lawo bengena phakathi kwe village uthi baqonda ngathi kathesi bafika badlula phakathi kwe village balandela iganga oleza kamuzi but the main group yayivesi deployed. So amakhiwa lana kwalimala umfana lo walima lenyaweni la. Wasotha Walobola. Wayilotsholwa. Umntwana. Oh ungazi sembathi lalo umfana ngama 70s. Hayi umntwana wayezolo. Unkazana. Umntwana wayezolo oza okwakulotshola umntwana omncane. Yeah. Abakiba kwezomlobola lapha ezelwe khona. Okay. Kodwa limthathi lo ehambe esibhoraneni ngale uzabuye thathwa izimota ekwelatshwa. Wazi beqonda ngaphi esibhoraneni. Kennedy sebalekile. Ukuthi indoda lona ogulayo utholakala ngapha basakwazi sokuyikudinga kade sebevota. Bathe bebuya besiza esibhoraneni bangena ku formation. Thina sesiphakathi kweganga le. Ngapha emakhaya kwasokuphekiwa izimbizo sayi6 igcwele inkukhu imhwaba ukuthi kuzadliwa. Kwasala kunjalo. Bangena ku formation. Zasuka. Azange uthathe isikhathi eside. Amakwaba 5 6 7 minutes and yokugcina kwashaya ibhazuka intuthu yabopha khona ngale. Nasesigcwele iganga le. After ibhazuka sathi sathula zwi. Right. Abantu basegangeni. Thina ito kumele siprovide information. Walking around between 10 and 11. Ekseni. Jone egangeni khona lamagereza asabona even one. Lalabana abalolwa ngogulayo bahambile. Abantu bayenzeni? Baye eBotswana kumbe babuyele emakhaya. Kodwa thina abancane thintana inkomo. Ihambe esibhoraneni. Kwakuzwakalile isayiti ukuthi lapha zikhala ema-ereni esibhorani. Sakhuba inkomo. Fika esibhoraneni. Nxa sifika nje sesiba ngesibhoraneni. Asathatha sabona ukuthi usetshenzelwa la. Ikarabo lesheli yasala esihlahleni. Ebhazuka yashaya tshona emkhayeni. Ilokhu khona namuhla. Wayikhipha abantu ma-90s ayisekho. Kodwa yahlala the rest of ama-80s was still there. Yabona nxa umntwana ulesibindi esinganecessary isilokuthutha phakathi. Safika sabhoda kusite khonapho. Sasithola amagazini ama-FN impopho ama-FN ya. Lama-chain ama-machine gun. But on the side lamakhiwo. Ngapha okudeploy khona obhutani wobona ukuthi lo muntu ade sebenzela ukuthola ama-cartridges. Ezazivela ngale lalo adopha ama-cartridge. Hayi sasiviwa kuphela with the excitement. There was a time, just to divert it, there was a time where people used to do, I can't remember my 80s or so, but I remember izihlobo zakarajwa too much amakuground. Abasebenzisa amasheli lana wona isheli ye-AKN so. Besebenzisa bekwenza ama-necklaces. So that was I remember ukutshayisa kakhulu. Yeah. So Anthony sasiyizwe impopho ikhala khatshana. Kodwa that excitement ukuthi zikhalile. We are the witness ukuthi zikhalile, something happened. Sasivele sesikhohle ukuthi kule into engayenzakala mbese amakhiwa ngaphenduka. So ezazisuka ngapha ama-guerrilla fire from the southern side ziye north. Amakhiwa from the north ziye south.
ezasuka ngapha to south ezinye zachaya ku 2 meters 3 meters inhlamvu chaya izihlahla but ezazivela ku southern side siya ku north zazichayela from 40 centimeters siya phansi uyafuthi isihlahla somkhaya lo mthathe ethi cover ngamuva ngani wafika sihluzule maybe ku height yama 20 30 meters uzafika sokulo mhudu ukuthi umuntu onakasuka ngihamba ngenyawo udonsiwe sesiya ngaphi emoteni ngoba izimota zabuya afterwards sezizo collect izidumbu so amakhiwa afa kwasetshenzwa afa manga amakhiwa azange sibale nxa sisizwa elayinini ebadlula khona talk se small one but amaphuma ayengu 3 elabantu yayiyodwa la lezi zimbili zigubuzelwa ngamaseyili but ngase simecha the information eka Kennedy uthi amaphuma wonke ayegcwele emathathu bebuya so kuthi kuningi okwenza oh youth years ibraso ingizathathu nje kwafa amakhiwa but ayikho namaningi kakhulu ngithi inumber say ukuthi but if you say iphuma iyabe labantu abangayi iphuma yathwala more than 15 so so nxa kwafa so according to you kwafa amakhiwa 30 is possible ngoba imhudu lesayibonayo sibili kusuka kuma position ababedubula bekhona ayayimningi esayidini lezipra kwafa bangayi akulwa wafayo kodwa esako engakuzwayo wacha ibhazuka lana othiwa nguJuzi ngiyose zothiwa wathi chaya ehlombe la nenyaweni that's the information we got alisaphinda ngambona futhi after impact hayi asaphinda ngambona from that day ingathi that village yaba liberated semi liberated amakhiwa sangaqhumi futhi ba collect izidumbu bahamba so bangasabuyi ukuthi akusalwiwa kumbe basebesesaba mbona la amadoda lana indlela abasebenza ngayo babefuna ukubeka sure ukuthi amakhiwa angaphinda anyathela ngoyindaba abayisebenzisa kakhulu lezi nqola lezi ente zazibuya lenhlamvu zazifikela khonapho ngikhumbula after independence abadala bake bakaratwa sibekarajela ukuthi inhlamvu zaya kulezi asalayo yini la so basebechaya mbani basebechaya amakhi emasotsha ayigugura yeah so bele usanda ngitshela ngayo ibhekle of Indungwane le Indungwane ngathi yiyo the prominent one in that area yeah ngoba ngazi sizwa even tegwande esibhedlela lapha ngoba lo dumo ukuthi babesitsho wena abama survivors ukuthi yes sihlangana sibela ama contacts yende this was the worst so besides that ipenye ibhekliwe no icabanga zasigale zakhala esigabeni ukuthi kusemapati sekuseni around 8 9 10 azange sithola ama details wa distance but sezothatha zachaya izimota khona ngale emapati enye esibili yengakho ukuthi zakhala okusemanuka but emanuka nqa ngezwe kuhle ngani kulo yedwa wasalayo was trapped by ifence ifence lomuzi amakhiwe siza so ukuthi utaphumi uthi wabanjwa lo waya but la amakhiwa khonapho bachaywa ngozezotho omunye waye permission gun behlezi phezulu ukuthi kwelen Rover anti bamchaya then the third one kwakule nkambo othiwa kosibhozo i-rest camp tuze bechacha nxasusechacha siyebhoda la bayicacada bathutha so ngikhohlubuze umali makho lo wahamba izincwadi namagerila ungawabanjwayele ngothi ukhona phi lo malume wabaleka uteyibalekile wafika kwenye village uthiwa kusekafuzi kwale sihlobo sethu uthiwa uMahlangu waqonda khona so amagerila laba abanye bafika khona ngale bambona bazobuya ebusuku bezosipha assurance ukuthi hayi uyaphila lingethu uyaphila so kabuya ngesigabeni wahlala but a week awazophenduka amakhiwa kamdinganga azange baphinde banyathele khonapha azange baphinde banyathele udriver wemoto ke udriver wemoto bamekele wahamba abamekele wahamba
andini yena wathi amampama akhala khona ngale bebanjwa wathi mina angazi lutho umuntu othola into yonke ngulo mina uthe ngithatha imoto drive ngisabile la wahle wazigeza so Kenneth umuntu wayele record uthi wayekwadi thene emanama rest camp ngoyazazi ukuthi the chief calibrate entweni lesi wasebedila la but baba ngamkarabhi lapha uthi babezambona later so amagerilla kwesinsikhathi like sikhuluma ngonokuswa kwagula khona ngale kwesinsikhathi babegula besale besigabeni dalike lisale yini libakhangela into enjalo ngitho wasala samkhangela haya ngikwazi engimkhumbulayo ukhona wabuye limele bafika ntambama bathiwa silungise inqola olo ngiba bathiwa umthandazo wayele inqola nje ulight amadonka enganga kithi sabupha amadonki angu4 kwathi umalume lo secretary uJacob uKenneth lo Jacob yathi abahamba lenqola lana wafaka umattress undodolwane walala wayechayiwe silunyawo labanye bakhe chaphise ebhoda eBotswana ebusuku bavuka bephendukile kwakuthiwa kuyini uzinqola wena hayi izinqola nje ama-order ema-Scotch Guard wona lana but kulebizo lakhona so ngiyadikhohlwa uthi manje salikhumbula but it was light one kulezinye ababe lezinqola zaziba nzima but then was so light ukuthi lamadonki they could not feel ukuthi yeah I remember kwakulebizo langikhona and all that so obhuti bayi one of the things that I always get ngabantu abayisize people who are 40 something abadinga obaba babo obhuti balabantwana kakhulu lapha operate khona yini phela la lidinge lo bhuti amankazana ngesikhathi semfe ongayali lutho ngithunywa wawuthunywa ukuthi hamba bizo sisi babuyile kwa wonga ukuthi lapha nalapha hayi just take the order. So there's one question that I've always asked, and obhuti nqamba babuza bona but how sizivele bathanda kakhulu yiba babe 20 they were favorite were they bathanda mba force umuntu wayephethe AK by that time and wayengqwele wayibona le ngumuntu oqhathekile kakhulu AK uzothi ubhuti afana befurniture Nada ninguém ngira mai que se tem que parte se clean. Bafenya thina phansi kuzwile. They were very popular. Antwana labantu sasengakafundi anti ipropaganda kusikhathi yabulala ingqondo. Sasengakubelieve ukuthi ngabantu abangapha ukudutshula lula. Ngoba anto kodwa amalo ecatsha. Kodwa bangakwanisa ukunyamalala lehlezi labo khona. Singakwazi ukuthatha icover tactful. Ukuthi kade sibaza betubeka so sasingacabanga ukuthi ngabantu kwesikhathi singahamba sonke emgwaqweni nje sebeyipovu bengasela lutho facing challenges. So how was it for during that time? I mean when ulingabafana uxoxela abanye ukuthi mina vele yimi ngihambisa information vele wawuthona uqala abanye phela uThembu ukuthi yacebela ubhuti. It was something exciting. Yeah. Sasizibona siqhakathekile ukuthi senze into iqhakathekileyo. Sasizizwe siqhakathekile. Awuzibona vele le defense ukuthi wena vele umuntu ongakwenza. Mina khonapho ukuthi ngahamba sibe ngiya check ukuthi umi njani evillage nabantu besasele egangeni. Ngisiyafika ku Berkeley coming the area as if we expect battlefield. Umuntu ade ethi cover lapho usuke efile nanti igazi uyahudula kaphakanyiswana. Lapha uyahudula. So did you ever have a chance where you were threatening abantu ukuthi ngiyakutshela ubhuti? Ukuthi abantu sasiwelelana by then nje abathengisa into ngokujiya kwempi anti. Yeah. Abantu bakwazi these things are dangerous ngokuthengisa. So everyone was towing the line. Lalisesajwa lina phela esigabeni. Sasithenjiwe ukuthi nxa ubhuti befika kumele sikwazi ukuthi kumi njani sithi ubusafe. Abanye yes base ukuthatha as an advantage ngabe efuna ukuthunywa ukuthi hayi ngisadinga information. So you were the version of abarakashi laba bahlupha ku social media. Ukuthi ngathiwa nona yenze lokho ngikhaya ukuthi hayi kade singisadinga information. Usaluka ukukhamanzi.
So uthi ungayidinga information bazo sesaba abadala ukuthi ungenzakala okunye kodwa laba bayali ukuthi bayali ukuthi umntana edinga information. But did you ever think ukuthi ngela makhiwa azalibambe didelani kakhulu? Ikonje sasilezibindi. Oh, it was just naivety. Maybe we can say that. Ngoba uthi impompi ikhalile wakhala lamabhazuka uthi uthi ngiyefika ngiyekubona ukuthi kumi njani ngizotshela abantu uthembeni wena. With the danger that those guys might actually be waiting for abantu abazathutsha. Yeah. So maybe as we conclude and looking back at the role that you played when and the treatment later, I know war collaborators have been trying to get compensation here and there. Do you think you deserve compensation? I mean, personally, I really deserve it. Why? Ngani sithi khona lapho nganyathela amabhomba ayishiye plantiwe ngithe check ukuthi kwenzakaleni ku pesticide ngangiza kufa. Kwesinye isikhathi nxa silabo obhuti nxa amakhiwa ayengafika kanti uhlamba lukhetha umuntu lwa age ala ukuthi you are trained or not. Elungu umuntu kuyangena because it depends ungene ngaphi, do you survive or not. Nambona kuqakathekile ukuthi that sikhangelwe ngoba imagine ukuthi that information esasiyiprovide ngani yayingekho anti abaningi nje babezathi behlezi bona amakhiwa ethutsha so but kwakusiba kulutshwana ngaphandle kuthengisiwe kodwa kungathengiswanga amakhiwa ayengakaphunga ukubathutshela So on that reason you think kumele lithole something. Information is very critical than anything else. Even in order to attack kumele ube information ngoba onye sathi ukutshelwa ukuthi nxa labona amakhiwa kumele one liwazi ukuthi amakhiwa amangani sathi ukuthi amakhiwa they are well trained than laba ababencedisa abantu abamnyama. Kumele ukwazi ukuthi nxa uthi bangu-15 amakhiwa amangaki othwele radio kumele be clearly identified kodwa is our first target ukuthi nxa qasa ukuthi singajawule radio abasakwanisa ukucommunicate sesiparalyze communication system. Ngezinto sasizitshelwa zona kumele siziqaphele ngazi provide information sibabona we should know ukuthi bale radio yini, give it description ophethe radio, inamba yamakhiwa lembhobho balama machine gun into ezinjengazona lezo. So you feel like you were part of the war? Yeah, we were part of the war. Yeah, thank you very much ngubaba uJekonia Nkatha ekade sikhuluma la. Please don't forget to share, to like, to subscribe. When you get to our page and the site ZW on YouTube and watch, please do subscribe and also, you know, fit is a better when the next episode comes, you know, you are alerted. Yeah, some call them Amazipra, I call them the youths. Cheaper, and these days they are called the war collaborators. Today we're talking those guys who were behind the scenes, who were the cog in a machine, who were sending information from one point to the other to make sure that the guerrillas are safe, they get the intelligence that they want. In a way, they played a role in intelligence gathering, and therefore, like Nkatha is saying, they deserve something. Something I'm not sure, but Bonabati labo bafuna something. My name is Zenzele Ndebele. Let's meet again next week.
Am I